Hello, dot minu lapa ulenan hanan dam jawn hamo. HakhaNet ni lunglom te inen kut kan intlay na, dudan HakhaNet thawngkan chimding mi lang pigorok chimlay. Ral kap he ren 20 loading in bekya na katwa chang, pu soni thangchung. Ren 20 ning atlam tlin law asia chun, kachim na lay, kachwak chot lay pu mong har. Chiram kul pengkwa di ilak ni, ral kap uknak kandu law tilang tarnak saa, lamzo di Minister in Nashin mi Minister Paul, ikun chung a itlaw in tuang a an it. Memaram timnak to tan in, dainak amhutu pati sin a nul ngay na kan pek tan lai. Ral kap ni uknak an lak mi du law lang tarnak a, palak zong an ifan ve. Keng tumrong a, flam minaw minung panhi an tlay na. Facility quarantine mi pezul in, bump nak pek an sikaw. COVID-19 he pe tlain tarn hasa a ro nak cheunak timi thangpol an raksilai tol chung thang grak chimlai ro ka parent 20 loading in bikya nak katwa chang pu soni thangchung Memoram uknak thong Nicola Cafe Barine Cat, Zinglay sang at Sham in Alatu Ral Kapni Sarmi, Union Administration Council Chung A, Rian ding in and Kasumri Launain, Gaimani Chaulhan Launak ding Bekia Nakangaitia, Pusoni Tangchung ni Achim. Pusoni Tangchung hi thong ni Langa thong ni Kumkul Kumkar, and LD Zawza Tang at Shiram Kul Upadi Chow Atuan E, thong ni Kumkul Kum Timnak Song A. Dainak amhutan mi asi, ral kap ni asarmi, State Administration Council chung a, rian kin ding kong hepet lain, puso ni thangchung ni, ral kap lay ni rian 20 ding in somnak an katwa mi jo omri law, asina in kay mapumpak in kachawlang halay law, timi bikya nak kangay. Chun atu kay ma katut nak upadi chow hun a, hawda rian an kin tizu kang halkaw veri law, da hakhapost achim. Atural kap ni Asarmi State Administration Council chung ahin, ram company an thanmi chung a pu, Darren San Moy ni kway ni, Chairman trending in Rian and Kin, Jun Athar and Sarmi Council meeting zong an to chang na te thai asi. Rian trending atlam tlin law asia chun kachim halai kachwak chol lai ti in pu mang harni achim. Memoram uknak thong Nicola Cafe Barine Kazing Lay sang a, Sham in Alatural Kapni Sarmi, Union Administration Council chung a, Ral Kapni Rian and Kinve mi chin, Dautlan nak shwaitu, pu vum tu mong fapa, pu mong harni, Rian trending atlam tin law asia chun kachim halai I, kachwak chol kaw lai te achim, Ral Kapni Rian kin mi kachawlan tika, kachung khar, kachung khat lay zong ni adu law mi an asina in zatlang phule hoi kom chung zong in, kachawlan mi thazang akapetu le akachawlan pitu, akadir pitu zong an ve, kachawlan nak arwang zong hi mi phuncha a katwa kho mi rian ram rian twan le to hi ka tim cha a si chun alhan de zong a hi party hi rak dau mi le rak du law mi si kauna in atu hi klu rong a that na ka el ngamo thil tha ta achwa pi khau el ngamo ti mi sadu tha in ka chawlhan le kalu hi asi rian ka twan ning biakan chimning atlam tin law asia chun ka chim na lai rian an ka khit mi in ka din chol kaw lai ka chwak chol kaw lai tia pumong harni achim ral kapni Athar and Sarmi Union Administration Council chung a Senior General Min Ang Haini Chairman atlay Jun thong Nicola Cafe Barine thuma rian twan ding minung an thimmi an than chap than I an than chap mi chung a do enu sing Jeng pan no down, pu mang har, pu sai long sai, so dangi ye pol an itel. Chiram kul pengkwa di lakni ral kap ukna kandu law tilang ternak saa lam anzo di. Ral kap ni sham in uknak an lak mi kong a, memoram chungram ten kip, ram kul kip le pengkip a lam zo in, du law nak lang tar di chiaw asi. Hi chung a chiram kul zong pengkwaning in, lam zo di chiaw asi.
Chiram kulchung in lamzo athok masa cham tu hi hakha an si anikhat naka minung thongli fai an si chuntan jang hi nihin thongni kola kha February ne kwa long in lamzo an thok I minung zathum in zilikar hroni similam pakwa an thai khatyang an zo tya kan thai Chiram kulchung lamzo mi kong he pe lai in min langtar du lau mi minung pakhatni atu hiral kap ukna kan du lau ti langtar nak cha Chiram kulchung pengkwaning in lamzo nak ngai di chiao asi atam deuh hi chu February nukwa in khan an thok Hakha hi athok masa chem an si chun Hakha lai hi chu ani thum nak an pe chang nikhat nu nikhat in lamzo mi minung zong an tam chin lang mang pengkip ning in atam deuh hi chu athong lang peng an si mu kho asi hi lamzo nak in du lo nak lang tar hi za thinham nak achwa pi shimlai ti chu kachim ngam lo na in civil disobedience movement zong hi bedakte in kandirpi asia chun tampi a thanglai ti hi keima lai kap ni chun karwa mi asi tia da hakhaposa achim lam azo mi atam deu ni an aupi mi hi chu ralkap ukna kan du law ralkap uknak dong kau se affect me democracy kan chau kho nak ha an tlai mi hlo dopalai ministers le ramkhel minung pau rang in kan thlapyak o ti hi si thongni kola kha February ne kwa a pengkwaning in lam an zo di hi chunga Hakha ilam azo min ha hi minung thonglai nga song an si Minister in a shen mi Minister Paul ikhun chung a itlau in tuanga an it ralkap ni thongni kola kha February ne nga an hubik cha in nan itialai tia nol an chwa no mi Chiram kul Chief Minister Hlodo Speaker Puza Boital in Minister adang dang na chu nin tiang an theltar ri na lo cha ikhun chunga itlau in tuang kik a an itia thai asi Chief Minister tal in an LD chawza tanga ren atwan mi Minister le chawza lutlai dang dang na chu ralkap lai ni February ninga a itial di ding in thong an rakthan na atu a thil ripol an thial di chang na in an ma minung an ithal ri lau tia kan thai hi kong he petlai in Chiram kul upadi chau pu soni thangchong ni February ninga a khan ithal di ding in an rakan ti I kan thil rizong kan thiar di chang asina in atu hi an kan thel tar ri lau kan thil ripol kan thiar di chang cha ikhun chung jong a inga ti lau tuang kik chung a kan it aidin lai tu hi chu kan har lau an ma lai jong ni tha te in an kan toril pek kau chang te da hakhapost a achim ralkap ni uknak an lak ni a memoram huap minister Hlodo Palai chief minister le chawza lutlai di lak an tlai di na I adang chu an thla chang na hi chung a Chiram kul chung in minister pu suthet minister pu phwe ar Hlodo speaker pu zo boile pu tek thang ha chu ni hin tiang an thari na lau te thai asi Memoram tim nak to than in tai nak amhumi party sin a nol ngai nak kan pek than lai February ni khat a memoram uk nak alak ri thok in zar khat alwan hu February ni riat a ralboy zikmin ong lai ni memar miza pi sin a avoi khat nak picha nak atwa tia thai asi ralboy zikmin ong lai ni achimi chung in tlompal chu atang laya kan raktar ve apakhat na memoram tim nak a medic fellow nak a in merel pyak than ding in UEC chu kan halang mang I me zau pi than nak atwa du lau cha a rampinol ngai nak chu lak asi apani na tim nak UEC puthar sarthan in state of emergency rikhya mi chan adi in tim nak to than in tai nak amhumi party sin a no ngai nak pek than ding apathum nak chawza masan hani rak to mi ramdang he pe tlai nak le chule thal nak to mi velte pe zul ding palina rampi ka dai nak rian pe zul ding pangana biak nak in ha biak in pura tiban tuk na hon piak zaw ding porok na fimchon nak siang in ha hunding pasuri na phung rampi nur swang loading in internet line ha athabik in pek thanding proyat nak Bangladesh ram ummi Myanmar zam na cha a ram hi kar hatlak nak ngai ding in pezul in tuan ding ha an si te thai asi ralkap ni uknak an lak mi du law lang tar nak a plek zong an ifan ve
ral kap ni uknak alak mi kong ram pumpi huap indu law lang tar nak lamzo nak hun a rian atlai leo mi pelek na pumpak ni lamzo indu law nak alang tar min hasin a an ifan ve mi chu nihin February na kwa am ho asi uknak kholepi asemi ne piro i ni hindu law lang tar nak hun a ren angai leo mi pelek boy pakhat ni zapi sin a ral kap ni uknak an lak mi daw nak bia achim na chuwe ban tuk in makweram 10 makwe khwa zong a andu law nak an lang tar nak hun a rian angai leo mi pelek pali na zong du law nak lang tar tu mi zapi sin a an ifan ti in makwe post media Facebook page ni alang tar bati mang thaitel kasi kheng tumrang a falam minaw minung panhian tlai na Nyamaram uknak ralkap ni alak nu kheng tum in ralkap uknak kandu law ti langtar nak atwa min ha chung a minaw minung panhi chu ama khan anlak kauna in nisri chung thong an thlak na lai tia kan thei hi thil achang mi kong hepe tlai in falam minaw pol kom chung tel minung pakhat ni falam pelek lai ni kheng tumrang a an tlai mi hi minung panhi an si an tlai zan February nenga sakhan a minaw ni kan va fu na I ama khan tiang kan vatwa ama khan twa nak a zanga pek ding an si an ma ni an kan chim ning a chun February ni riat khi ama khan tangka va pek ding a si an ma ni an kan chim ning a chun February ni riat khi ama khan tangka va pek ding a si pek an vakal tik a an rak tlai be na I nisri chung thongtla ding in bechai zungni bia arak khya pyak na atu an tlai na na kesi police ke somli le pasari in taza an join na upadi pauma somli le pasari hi asaw big mi niriat thongtlak le tangka fang in jes somnga dantat kho asi chun bechai tu lai zongni ama du thim in becha kho nak nol angai mi asi facility quarantine ummi pezul in bom nak pek an sikau Hakha facility quarantine ummi ha chu chawza leini pezul in bom nak pek an si hi kong he pe tlai in Hakha peng ukjung lutlai umin uni facility quarantine ummin ha hi atu tiang a chun pezul in COVID-19 zotnak bomnak hi pek an sari kau asina in hmailai kong tu hi chu kachim khaulo tia da hakhapost achim facility quarantine ummin ha hi nilheli chung umtar an sin hu a thla an si facility quarantine ummi hi minung pakhat a nikhat cha a thongthum le zanga pek an si I nilheli an I an chwapa a nikhat thongthum le zanga cha in thongsomli le thongkwa pek an si tia thai asi COVID-19 he pe tlai in tarnha cha a rotnak cheunak COVID-19 zotnak ni tlak a chun tarle angor min ha cha a thi a foi tuk cha a asi kho chung in leng chwa lo izwam in chungte a asi kho chung in peru khlat in thudir izwam lo mileng khwal chawhlang na la zapim han mi thilri tong tham la tong nu ro ei hlan le ei nu zun put kal di nu ning changte in nakut itol kutol tik a sapyat le ti in atlombik second kul chung itol khu le hathiau tik a vai khat long man mi tissue mang tissue a umlau a chun nakiu ban in namor le naka I huplo khu hathiau ni fatin nadin ton mi CI pol kha chan saw din ding ichia ta chun na thakhat cha nadam law a chun anai nak big si in a thong than chol na
tutan HakhaNet thong kan chimi chu hivial hin kan ngol ri lai HakhaNet azau tu angai tu vial tenin di lak chung alung lom nak tampi kan ngei dibora sangmi ka si chim lâu gian măng tia cài xin